Mayemu achimbiem ne yemu akwa abamra Adom TV Badwam so. Yadani te kote egu ase. Nkwanshen sama odi ahye enadwe ase amaye. De edu so ne Badwam kase nsam ne doso. Ne yetodwa wo mu bi ya wo beti ni Rapid Response Team War Forestry Commissioner Bwara illegal miners for atnaye. Ya wono mo de preso wo pa subri forest reserve ho. Ai no wo bin so or Western region. De wo ye wo ho no abwawum. Ya de ho nsam no ebeba. And this Amanyoko Franka Tuni John Dramani Mahama say one buying dada no one more eba yano na omeye nyina amhodi mu nsam no na nyina ye kura no so ka ho bi ene nia ye wura mu bra na one more ban so no na neyi enhehye foforo yi wode eno so beba no ne nsem bi ena no pe ye de bro Adom TV Badwam kase a wadaroma wo hwe me live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119, DSTV 280, ko YouTube by Adom TV 2. Sansemi ya mekan any bebre ka ho so. So ko adomonline.com a e wo ho ubenya audio no etie na videos and afi pictures and so. Midi de afia amankwa tamaklo. Afia ni de mientie said ensem ni chiremu no etie. Rapid Response Team, War Forestry Commission, and then one more Bwara Galamsey for one more tonight, one more SS Subri Forest Reserve, no, no, ever been so Western region. Na make us a Ghana for 19 and one actually one so no, na near ma who will be a Hisha one more and Adom TV Cassie, it was The burning is burning. We can welcome to come back. Tisemweno ya bedi ache Erasmus Asarodonko won any team no ene edi dwumanti de be piem ho mu bia nso kase ahodo no obetema yento so ne nkonsam foforo mu na nipa ba ko bia unity so obepre kwantakro wo mrahye bedwa akonwa wo etiwa east abato mpesua no so na eje kirema na ne wakyeremu se ye niema ss kwa ebrentu ese ni nyina agina se ye ni kanini papa a obetumi aye adwuma no ene wode ne nkrata akọ sampa atiwa east obepre wo mrahye bedwa akonwa no ene one nsantwefo edi nkomoyi penidi a ewa ha no enimu because obia sorry mfa de pe enti nsinsuo bunye de ope and I keep saying say unfortunately for yen a ye watiwa east ha no eba galamsey sem na omma omu yi musika kese na nkasa mpo mu fi ha eti yen mebunu a esan say omu ni adwumasem ana adwumasem aye omodin ti no so betina fie kwade they will be lured into going to find something for omo ani omobusuafo omo yirenom ni omomba enti omakopie galamsey dwuremudie num no unfortunately no your how kese na sen company fo a edi yem pesua so and you see yentimi kan kwan bia so we can't polish it in any way you can't embellish it in any other way they are definitely a part of this problem that we are facing. PP Amanyo Kodwam Tinani wa Padentra West won finfi mantemu ya Francis Apia waso won wani so ade hunu pa se afia bato no won ebedi nkunimo ebie no watena so abumai Adom kase etwaso kana kuma to yam mo bia mo baye mo bia ko for sembia mo bi kono ko ko obi se be kwa baye to gasa mo bi ma party ni bi party ba ni bi kan tell say ko ko ya bia e di oye ne beba na e ni say 2024 abaye ba da to MPP abaye ewa na umia bia ni mo de bi wini e di mo bia nya basa basa mo bia trase asu bia bia gidi na me baye na me ya Adom na ba umia ba ko ye basa basa na say sa basa ko ko ye na uko kufuma mungu ati papa ebi abaya onyada eba eba be yemo wo yebese bia yanya dia abia so dia brand na mane kana wo hu dia ka ba unya ani ebi abaya ebe ye 2025
Urano eni amani boni Muhammad Radiudin Rasco nkomo twetwe mu odi ato amanyoko na titaifu nyina enemu se onhya no so se amanyoko no ni awo hwehwa ne se obedi nkunim e wa afimpinu ene edunu nan abatu ne mu say uko ambaka kwan so those are the 111 so yeah people say yes you are dying hospitals yes you know about the jaw any party go now so akase akre elu say aba o mutu 2020 no o video no ka say enye some no here you fly you say o MP from about the jaw because you hu obia ebra na you say also Kanegana Mampeni John Dramani Mahama sendisi abandadano eba beshe tumia na yenyina mahodimo ensam wa abandada fufuro mu nyina de mu no na mu eden pa wonde agidi ye pa se no ka ho bi ene ni aye hu ye wo 2016 no emu enu nti wasaka di sisudua mu September generation no so eka ho bi ena ama niema ahwehwan ewo nyina hodimo ensam enu nti na womo de ensakraye eba ya nanso ne wo hunu ne se MPP amanyoko no emfanya adwuma niema enkoye wo nyina hoden ensam. Historically, Ghana has had its fair share of power supply challenges, with the first power crisis occurring in 1984, following a severe drought which disrupted the generating capacity of our traditional hydro dams. The subsequent crisis of early 2000 to 2007, and then also again in 2012-2013, called for the country's power mix to be diversified from over-reliance on hydro capacity. The NDC inherited a power sector that had suffered from years of underinvestment, and this was aggravated by aging thermal plants. However, we did not resort to whining and complaining and passing the buck, nor did we engage in needless propaganda. Ura ne kasa ye mu no wasisudua se ebra na wonum ewa aban mu no wonum epeja generation capacity ni mu efri 1810 megawatts echo 4292 megawatts. By 2016, we had increased Ghana's power generating capacity from 1,810 megawatts to 4,292 megawatts, laying a solid foundation for a stable, reliable, and resilient energy system. This was not just about boosting numbers, but about securing a long-term energy future for every Ghanaian. Our investments ensured that the nation became self-sufficient in its energy system and provided adequate buffers against future uncertainties. In the transmission sector, we made significant investments to increase power transmission capacity and of our chiefs. Ya Sante ahafo ene bono mantemu tobiga mawofia me fuga. Ene ode to electoral commission enimu se afia bato memu na ho. Wonma wonye enyimu bia no nyalo no kwarefo sebeye bewie no enkunimdie be yo mayi nyina so edia Ghana ye befa ya bodiri ato ye nkonho Adom TV kase etwoso. Peace. The Electoral Commission, as the referee, must be seen to be transparent, impartial, and truthful in the conduct of the elections to reflect the actual will of the people. We have only one Ghana, one nation, one people, one common destiny. Ghana is the shining star of Africa, a beacon of peace and democratic governance. Let us strive to keep Ghana intact. We ye no dia futuo ema amemo mpanimfo se wonhwe na garamse a ama no homre so nansen eto entimi entwa. We see in the name of galamse prospecting for gold, which are evidently causing a lot of distraction. The rivers are polluted with dangerous chemicals. Children are being born deformed. The question is, what are we leaving for the next generation? Something drastic must be done to reverse
this. Na eya mamre ni amane ewo afi ewiza 2024 course so for recruitment ya. Majority Leader Ura Alexander Fenyomakin say Aguna West adishie on resa fia batwo de want to skirt and blouse bia no betu ni nyina boom e de ama won en Adom kase edeba. Small in body, na big in bone. Mawa dream in ya wo there. Na me kwa kotu skirt and blouse de piara da. Big da. Mezenya ku police woni nyinara. Yenya Chris. Partner sonumu. Yenya Chris, yenya ya tanechi. Ana mo tubiara ide yetu. Inkanka youth. Empobiara oya da mezempuan. Me enyi jesama. Aba win by youth womu. Ibi ka Aguna West no. Inga mi shawongo. Justin Kodia eye trotro former MPP amanyoku no wono so de ato Ghana fo nyina ne mu se e ma wonom enyem fom so ento waba e ma John Dramani Mahama e ma ne nsan mebu man yi biom esan se wo ba ni ama bone ya na ekoso e wo na memu so enam so ma Ghana fo eto abeti ano no wo be san aba be hyase bi yera ba mi ase men kan che mo se na me bua na daroma moto abama no be ya president Mako free senior high school na wie no aduma anode ebramo sabi wo ye babru o ye ba o ya brantie se o paduma ye e free 2025 ekwa yero aba o mia na bebu amo nya aduma no anything I said there it is Adishie ya womo ewo amoma walk in Tampa South abato mpesia nso se won de afia batwo de bema MPP na woma kwaso atna so fi se woma boa won kwan ho pa menne waware mu nsem nyina gina yi kase no edeba me na me ka se kwan nti enya kunu se na dia na bo Alex chai ada woman ya kwan ni da shishire ene ya kwan wuti suwa na wadu nti be ma bia wodi da se wo payira de wo ba mo ma wo nya ire papa ha wa ma panyi ne baba ne kan kem mo ne baba wali bia ka na kwaro mo ha me ka wa nya shi wan se wo be tu se pu Nana Jomo Ameyaw eye amoma hene oda MPP abanye siso yi ase se wonmo akwan no waba beyi ama wonum abanye se bodia no seka amoma menya Aluma Adaya Fati Ama yempani fua Yabati wonu Oya fua so Eyi ati ya owó Aso osifi Lasi sena Brewe na enfi Gonyame bresu ene enfiba Alama lezendejan Apo huwande NDC parliamentary candidate was Tiffy North wa hafumantem mo sebeye na mbabuna adwuma ho aye den ama won wo mantam ne mu ebeba fom no won hwese obeto aba no ama NDC amanyokuo no no abedi man so Dr. Ebenezer Kwaku Ado ene wo kase ya wo kire se wo munya tumi no nko ade won behwe na Newmont wo mo so concession no efa ne bi won bepon ne hu bi e de ama mbabunu no the oten cry odidi poso forest ya no odidi forest num as you tiffin off yet to go do so and so that be yenya ba bi poni adidi yenya ba bi ni adidi ya the concession ni na ama Newmont ya shamobo we call life anything empanyin force utie Sir John Dramani Mahama na Ebenezer Ado ene NDC ya ba ban mu a
ekwan bia ye befa so a ye ne Newmont beka sa na mabunu ne ye twa ba bia mama ya adwuma ne ye beye Idrisu Isa Lawal eye adwamtena nima ndi samanyoko no e bo Asutifi North wakire mu a owura yi nko a e na se wonom to abama no a obetumi abo ama mabunu okrom ho no enya adwuma ye ne sentimanfo nyina emfa sa akwanya no emma ne sa akwanya no Abusuafo Honorable Ebenezer Kwakwado oya brantia and the papa wanimu yesamo yemfa ekokromotiri family enfie naipe ne ehwe nsosoro ebeba Asutifi North obeboa mabunu no ama enwuma ama yensa akoya no enye obi obetra ama komade wa yebeto oba osigiska koto oba mame yesam eho na hia me pa omde beba ode ni amade ba oje odia no obusanse ukunu de wai no waje ukunu de no obusa oba de no waje ye giri nyina awia ne asa to oba tie so de asin no fofo Menye no so na Adom TV kase na ha na bema kwan na no pe ye de asie Ewrade hwe osomfa onkomra somdue mu Nemo nkoso na ne yentina wo de bon krata no ene online dia kan yensa no ye de somo ani diem twen ye basisia